ꯊꯝꯖꯔꯤ SKTV ꯒꯤ Hakshel Plus meeting tabiriba khwai pumnamakpu taramnok chari kai khumnabu chari ngasi gi Hakshel Plus ki 18 suba episode asida adenoid hypertrophy gi matangda khananenabagi adenoid na maram oiraga angangda toina NATON FUNBA haina mingthonjaduna puduna lakchari loina na hiram asida khananabagi akhoi gi studio da lengsinduna leibire Shija hospitals ki consultant ENT surgeon Dr. Sonee Thingujam Dr. Bekhoi gi thorum sida taramnok chari. Thank you. Good afternoon everyone. Mayam bu khurumjari adug SKTV na sigumba yam informative oiba yam na kanaba initiative amala khotpagi damakta thakachari. Hoi akhoi gi maikai dagi so harau harau na lingbira pagi damakta thank you so much haizage ko. Hoi adu ahan boina doctor khoina topic sida su palliba adenoid hypertrophy aduna ahan bada khangjaning base adenoid hairi base karino haibase gi matangda amtang hana thambi. Okay, so adenoid hai se tonsil makhalamane akhoina adenoid haiba matamda tonsil haiba matamda mayamna khangnari sina khoigi khanau gi tonsil se khanau nare haide tonsil naramani haibagi mayam sina khanai ba ko aduna adenoid hai se su tonsil makhalamane to magi leibham sina naton maningi wall da leiba aduna nasopharyngeal tonsil ka we ma se aduna naton gi maningi area khanau ga samnaba area se sigi maning sida na leiba ma sina khoina uba phangde ma di khanau hangdo akanda di khoina khanau gi tonsil di palatine tonsil di uba phangi adubu adenoid di uba phangde kaina mai leibham sina kitang manung changna ko naton gi maning da leiba oibana so it is a type of tonsil aduga nasopharyngeal tonsil haidare ma se aduga matang sida khoina yam toina di tanaraba term ma di oi tonsil haidara aduna tonsil se karino aduga atopo tonsil makhal sing se karam karam badi lei hai badu sum tang thambi. Okay, so tonsil se basically chokidar ne watchman hai tare ba khoi body aduna mois na kamai tau ge ha ba akhoi gi whole body se loina ma covered oi ko covered oi in the sense khoina chana baga sor honna bagi area ko sigi injection ga inhalation gi areas dai sida khoi da hang je khanau ga khoi gi naton ga sida ne ba and sigi areas dai sida yamna crucial oi area ni na mayam phata bagai changa ka da ba cha ba khoba da yaw ka doi ni na sida moina watchman oina pullaga moise structures khara lei ba sibune koina tonsils hairi se aduna naton gi maning da su tonsil ama leire khanau gi nakan se su amamam leire ani shure adegi khoi gi base of the tongue hadi khoi gi lei sigi loirak pham hai tare base leisida ana sigi mafam areas da su leiri lingual tonsil haidana adegi hojiki adenoid sigi nakan da su area side da tubal tonsil ana anim su leiri adegi atopa macha khara su dum leiri na tonsil se moise pulap khutsamnaraga welders ring haidana ko akhoi gi khutsamnaraga ring ma form tawai type ta leiraga moina akhoi je protection gi type ta leiri ne so basically tonsil nan sina akhoi gi first line of defense haidare akhoi defense tawna ba protection pina ba protection pina ba ida makta leiba moise structures ne ba moise so this is basically tonsil hoi adu any akhoi gi adenoid ki anaba sina karam haina tawi habasi so so adenoid sina ngasai na so panjaga nasopharyngeal tonsil naton gi maning da leiba tonsil ne ma sishu akhoi gi naton na sor hanjal abatung da yaurok phataba particles myam chamana ngakthokna ba khotna ba sina doine ba moise ko aduna sigi adenoid ki structures na chakhalla aba ma se hanjin mangon da irritation go pi hade any infection or inflammation thokpa na maram oiraga adenoid na chakhallakpa matam de koina adenoid hypertrophy or adenoid se na adenoiditis tawre na hairaka doise na magi chakhallakpa sibune koina adenoid hypertrophy na lais ado masi adenoid hypertrophy hai se kari na kari thohali causes hai tare sigi matang so adenoid ki hypertrophy se mangon da any pot am da koina hanjan mangon da koina irritation pipa or infection thokpa sini da na ko ada irritation in the sense hadi mangon da hanjan bacterial infection tawre viral infection tawre infection na oiba yai or allergic na oiba yai or khoi gi genetically hadare ko angang khudimak da loina mak tawba oide da na ko khara prone oiba angang khara da na khara hena tawgan ba haidare adumana genetical factors su khara laiye aduga khoi gi mainly the infection or allergy or and supported by genetic factors ko sina maram oiraga exact cause di oina adum khaiba ngamde adubu sumana sigi myam sina maram oiraga ohele okay aduga layom sidi kamai tawe symptom haijaba tare adu matang da symptom se angang sina naton maning da phungal abanina magi pathway ne sor hon bagi lambi ne ba ko lambi sida koina achau anung am thamjan ba chap mane ba aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯅꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯣꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯍꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯃꯍꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯒꯟꯕ ꯍꯛꯊꯤ ꯈꯟꯒꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯅꯥꯎꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯎꯊ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯀꯥꯔ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯉꯩ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯏꯉꯩꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥ ꯀꯥꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯁꯦ ꯎꯝꯁꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯁꯦ ꯀꯥꯅꯤꯡꯕꯩ ꯀꯥꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯒꯤ ꯐꯨꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯄꯥꯊꯋꯦ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯅꯥꯈꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯈꯣꯛꯑꯒ ꯇꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯀꯣꯡꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯛꯊꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯎꯊ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯅꯣꯔꯤꯡ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯈꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯛꯐꯨꯟ ꯐꯨꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁ ꯃꯥꯗꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯡꯒꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨꯀꯣ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯟꯒꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯈꯣꯛꯑꯦ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯅꯥꯈꯣꯛꯄꯅꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯌꯥꯗ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯥꯈꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯀꯣꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯈꯣꯛꯆꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯅꯥꯈꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣꯅ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯧꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯪ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯗꯦꯅꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯆꯍꯤ 30-35 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯄꯤꯛꯊꯖꯈꯤꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯟꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯈꯨꯠꯁꯥ 5 ꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ 3 ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯠ ꯏꯠꯁ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 35-36 ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯇꯁꯨꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒ ꯆꯍꯤ 35-36ꯇ ꯑꯗꯨꯝ ಹಂಧꯖಗಿನಿ ಹಾಯ್ದನ ಚಹಿ 35 ಫಾವ ಮೊಯ್ನ ಗಾಯ್ಬಸೆ ಸಿನೆಬ ಯಾಮ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು ಭಾವದದಿ ಅಂಗಾಂಸಿಗೆ ಹೋಲ್ ಮಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಮ ಹೌಗದೌನೆಬ ಫುಲ್ಲಗ ಅದಂ ಮಾಸೆ ಅದಂ ನುಂಗಾಯ್ತನ ಅದಂ ಹೌಗಿದೋಯ್ನೆ ನುಂಗಾಯ್ತಬ ತಂಗ್ನತಬ ಅಂಗಾಂಸಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಸು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಾಎಬ ಸಿಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿದ na chahi 35 surakpadadi amarom da class 10 loy magi whole childhood to loy rabane amarom da aduna adugi mamang da khoina problem se really leire hai taragadi ngai da ba farakani haina sungai badudi kanade aduna alla thuna laihong thokpiyu aduga
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯥꯎꯔ ꯐꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯦꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯨꯝꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ 5 days 7 days ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯍꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯩꯇꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯦꯁꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯦꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯖꯣꯐꯦꯔꯤꯡꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗꯀꯤ ꯂꯩꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯂꯩ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯐꯨꯜꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 25% ꯐꯨꯜꯂꯦ 50% ꯐꯨꯜꯂꯦ 75% ꯐꯨꯜꯂꯦ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ 100% ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡꯐꯨꯟ ꯐꯨꯟꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯝꯃꯒꯀꯣ ꯅꯦꯖꯜ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯚꯤꯖꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ एंडोस्कोपी तौरगा एंडोस्कोपी तौबसिदा कोइना नातोन सिदैसिदा मागी नादनबको लोकल एनेस्थेसिया कइका दुम पैकिंग तौबिरगा कोइना तैबिरगा को अमुक येंब कोइ कैमरा मचा ले अदुना दुम येंब याय अदुन डायरेक्ट उरनी क्याम चावरेदो पेरेंट्स सु येंब मतम दा मासिटी स्पेस याम यामद्रे मोइदसु उब फंगबको अदि सिताव थोअसे हाइबनसु अदुमाइना हाइदि कन्विन्स तो तौबदो काउंसिल तौबदसु खोइदसु खर लाइबा अदु अंगांग पित पेगरि तौदेको कितंग चावरे अदे मागी एंडोस्कोपी तौबसे कोइ डायरेक्ट येंबसे उदुनिना को डायरेक्ट नातोनदगी हापसलगा येंबा मतमदा उदुनिना ए सिदि लैरे सुमाइ लैरे हाबसे खंगदुइनेबा अदुमाइना तौबा या एक्सरे और नेजल एंडोस्कोपी अदुमाइना तौथोकपा या अदुगा अनाबसे कई हाइनि कोइना ट्रीट तहौद्रगदि लायिंग हौद्रगदि करी करी कॉम्प्लिकेशन थोलकपा याय नसाइबे डॉक्टर ने खरादि पनबिख्रे मागी मेन कॉम्प्लिकेशंस हाइतारे ट्रीटमेंट तहौद्रगा सम चाव थंबसे फर्स्ट आइना जो हाइरे को अंगांग से कोई हंजन हंजन नातोन फुनबा नातोन मही ताबा अदम हंतरगा नातोन से तुम छिला लैबा मंगोन तको अदना सिदेगा नातोन गी मथक सिदैसिदागा लाइन गा चिंगप गुसु यावे को सुम हादि सुम इंखतपगी हाइतारे नातोन से अदमाइन तौबा मही चम अदगी नुंगाइबा थबक नत्रे फर्स्ट तको आइना हाइनि नातोन फुनबा इसे सेकंड नातोन फुनबसिना मरम ओइरगा हंजन हंजन सुम नातोन गी मनिंगनिना लैरिबा स्ट्रक्चर सिदे अना साइनसाइटिस त ओलकपसु याय साइनस इन्वॉल्व तौरक नातोन हादि एडेनोइड्सना नोस दिनते नातोन गी मनिंगदनेबा लैरिसे नातोन ममांगदा लैरिबा मागी स्ट्रक्चर म्याम से इन्वॉल्व तौसलकपा अदुना मरम ओइरगा इन्फेक्शन तो स्प्रेड तौरगा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम अदुम लाकपा याय अदगी सेकंड दा खोगी नाकोंग तादेना आइना ngai हाइब प्रॉब्लम से सिगिसना कमाइना तौगे हाइबा मतमदा एडेनोइड सि लैरिसे नातोन गी मनिंग सिदने सिगी हेक नाकन नाकन सिदे खोगी लंबी मचा मचा अनि मचा लिबको खोगी लेफ्ट सु राइट सु सिना लंबी सिना तारिबा लंफम सिना मिडल ईयर हाइबदी नाकोंगी मयाई थंगबा का हाइबा अदुना खोई सिगी नाकोंग सिदी एक्सटर्नल ईयर नि दना मपान गी ईयर नि सिना पिन्ना कवि को खोई सिगी सिना अदे पिन्ना सिगी मनुंग चंगा ना खोई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल अन कैनल लंबी अमा लेनी सिगी हेक मथंगी का सिना मिडल ईयर से लैदोइनेबा अना मिडल ईयर से इसिंग थुमजलकपा को अदुना मागी इसिंग थुमजला अगदी नाकोंग ताबदा वाले अदुना नाकोंग ताबदा वालकपन मरम ओरगा अंगांग से पेरेंट्स ना हाइदुजे को पोरक मतमदा कौरगा तादी अंगांग से कौबा मतमदा कुइना चंगे खुमक्ते हेक्ता अदगी स्कूल दैसु कंप्लेन लाए रोल कॉल कौबदा रिस्पॉन्ड तौरक्तबा अदगी खोइना अंगांगसिना टीवी येंबा मतमदा को वॉल्यूम से कन कन लेखतबा खोइदा ताबदा याम वारबा वॉल्यूम से माने याम कंफर्टेबली अंगांगसिना याम कंफर्टेबली तारकबा हाइतारे अदुना सिना मरम ओइरगा अंगांगसिना लाकपा मतमदा खोइना कम्युनिकेशन दा खरा सोलकबा हाइतारे पेरेंट्स सिगा अना तारक्त्रे हाय लाक्तुइने लाकपदि अदुगा खोइना हंगोरा कांदा औ नातोन सु फुल्ले
nakhoe adagi yadagi sor honbado adumaina tawena aduna supportive oina hairakpa adu moina khalamise sor honbu na yai khogi khanaudagi sor honba yadagi sor honba sina normal ni aduga sai taraktabaduna ayawrakanda neba poroktuise adumaina tawrokpusi yawe aduna nakogi complication adagi mathangi complication sina sakta olakpase masak olaktuinebako masak olakpase kamai tawge habda mayadagi sum sor honba angang singse khogi adenoid facies haidana maya ka chawthorakpa maya sam crowded oiba maya oiraga maya chawthora ani adagi upper lips se kitang inkhalakpa gumba adagi sai gi chin maya khogi khadang sai je tum dhokpa gumba ana facial structure je khoin hek yengbada acid adenoid naram dau maline ana atopagi problem gi pura asu khoina nakhok prak ta hangeba e mayana sor honbra na hekta hangeba masak sida dom yengbada hek khangwa man bai tare ko adenoid facies size sumaina laye adana sigi complication side khoina treatment se ta hodragadi permanent changes neba si akoina treatment ngasi treatment tawre ngasi dagi budi ma extra haitare ko khoi progress tawra aroi adu ngasi bawda magi changes la iba structure se layer ni adu di halaroi ba ko adana yamna nungai ta ba changes ne haitare du laire adagi another very important complication amka haizage sisina angang se tumba wat pase naton phulaban ma se marak marak ta phuk hawlani tumba sidai sida tumba wat pa angang sing se akoina di parents ni dum tumeda na di haiba ko adum parents ta kana tungrani angang se khangawra roiba madi amuk phon hawlani topning magi mayak to na amuk tumgi doine ba ko adamagi hawlak pai chang se amna toiba hai tare aduna sina maram oiraga angang sing se tumba watpa gi maram oiraga chawba thinba angang se chawba physical development da yam magi changi chahi gi angang singa every child lai ni haibedi natte adu mostly ayamba da ko angang se kha pikalle chawba wakalle aduga chawba se not just physical masa mau chawba da ni wan da even brain development da su develop problem lae na brain development hayana sida mo aina hainingi se ma hairoi singo haibedi natte ko aduga katare mana haipa yaba singba yaba chang adu yongdaba haitare nungdang tomdrabanina ayuk se am drowsy oiba mase adu khoigi hakal ga pun challaga adagi school attentive oidaba adagi tumba matamda khoigi sorry khoigi light power matamda am concentration do what lakpa haitare adu main tawe si hire the parents ka adu di as surgery dak thoadi la am haidoro adu surgery tawraga hoi magi brain development budi helpful diam oini lai pada de kana de ko mani aduna hona draga de kana de anu ne phada le zo angai hona ba ngang yam lai de ko ya tawde ade na school da dum ma dum phai lai dum hai haidui ne bu ko adu ma wera hai ba yari ne ba ina hai janingi se ana brain development da su effect la ine ya mo da wana tho ine bu du gi poto nungai to ba ya ba poto aduna brain development da su problem la aduna facial features the changes lakpa brain development plus my physical development da chawa thinda hanba adumaina lakpa ade sinusitis ki problem lakpa nakongi problem lakpa sumaina lai sisna magi major complication laire almana yam severe cases ta ko angang ko demotri ta ure yam severe cases ta shor hon bada oxygen sum phang da bado mai sum ko blockage dum lai bena maram oiraga maina sum lai rakpatagi pulmonary hypertension kaina lungs su soksalak pa haidare ko adumaina lak pa su yawe sisnam severe cases so oigre ko but chances are still there adumaina lai aduna again I want to emphasize complication laktring aida lying thopiyo sigi problem sidi mani asoiba myam lakpa si myam se preventable ne ba khoina chahi tra nga nga chahi tra to han phagine hai na phagine hai ba dang da tara di yaroi ba marak ta complication lakpa ya ba myam do adu da su dum emphasis piraga yaraga di khoina treatment je ngan ho ba se khangbaga aduna angang amatagi life da nak angang oina ta nakhok pa se normal latte joke oina lokthok piganu phagi asahan gi ta nakhok pa ne lokthok piganu madi naton phungan bani haise khoigi nong phado ko lok thung bai ne haibagi naton phulapati ka shukai de adu yam hanjan tawre natragana lok jam toira thungale hairagadi kaigino khanau toina nagale haide kaigino hadi sigi tonsil sidi naton gi tonsil ne budi haire ko punna khanau gi tonsil siga punna laimina ba yaiba my problems aduna adenotonsillitis ana koina mu another term mai adenohypertrophy dang na tabida ko aduna acute adenotonsillitis or chronic adenotonsillitis yam toira to khala aga na chronic ola akanda na ko
ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯟꯁꯤꯜꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯥꯀꯣꯛꯄꯒꯁꯦ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯤꯅꯣꯏꯗꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯦꯅꯣꯏꯗꯇꯪ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯨ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯈꯅꯥꯎꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ENT ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯝꯅꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯟꯁꯤꯜ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ Okay, treatment se makhal ani thoe medical treatment and surgical treatment. Medical treatment dana hidak piraga kana tawbase hidak na phahanba. Surgical treatment haragana koina surgery tawraga phahanba. Now koina medical treatment dana haijarage. Medical treatment da koina leiri se nasal sprays or naton ki drops piraga sprays piraga hidak piraga phahanba se yaeba ko. Yaba se koina control da na hara ani complete treatment koina pura phanba pulak lokthokpadi yaroi ko ado control da thamaga magi chahi do ngai ba oina 15 years 16 years ngai ba oina tawba aduga surgical treatment haraga na khoina surgery tawraga magi whole bulk to adenoid masamak to khoigi lambi sida obstruction tholiba khoigi adenoid sibu lokthokpi basina khoina adenoidectomy or tonsil ka pulaga na adenotonsillectomy haraga khoi si lokthokpa yaye adenoid se aduga sida ahina emphasis pinning is treatment कोई surgical treatment से सिदा मखल सु अहुम हदी याम ले कोई ना usually तो बदा इना खरा पन ममिंग खरा पन जगह कोई curative method को curate method हायरगा दी कोई ना कोई instrument अमल ले curate method से सिदा instrument से चंगा आजा खोतो कदुई ने बा अदा खोतो पमा तम सिदा direct visualization दी फंग दबा हाई तारे को उबो फंग दबिदा खनाउ दगी चंगा कोथो अम्बा अदो endoscopy तौर चंगा अमु येंगा ए कोथो पसे सेंगा ब्रांडा बुदी येंबा याय अदुबो सिगी पोसिदा अयामना खरा लेहौबा रेसिडुअल खरा लेहौबना कॉमन ओइबना होजिकान सिदी अमु माइक्रो डिब्राइडर अदेगी कोब्लेटर कान अनो अनो इंस्ट्रूमेंट म्याम थोले सिगी इंस्ट्रूमेंट सिना मतेंग दा कोइना मतेंग लौरगा याम सिटनाना लथोकपा यायेबको कोइ एडेनोइड से यामना दुम कनो हाइदारे यामना सेंगना लथोकपा हाइदारे रेसिडुअल टिश्यू लेहौदबा problem with residual tissue se lehobo sigi su akoina amu mathang haizarake bako akoina sigi treatment sigi main plan main plan or goal se kain habda residual tissue thamam da se koya pame ba lehodo ba se na micro debrider ka haiba anoba koigi instrument se sidi koi machine ta khaiba koigi low da su mangare yompak na sum kotlam baga machine aphaba la kada kada ta khairak baga khenai da na ko structure se thuna su loiba alna i thokpa su yam kana dum koi khatak de thokani kharab de thokani adu su thuna lo shan bangam bhai da duga bulk da acha ubo do na mak सेंग लथोकपा ngam bo oyeba कोब्लेटर का हाइजना कोब्लेटर सिगी इंस्ट्रूमेंट सिना ब्लीडिंग से खरा लेस ओए तो याम चाउर अगदे आगी पर्सनली को याम चाउर अगदे माइक्रो डिब्राइडर न हेना प्रिफर तवे सिजना बसे अदुगा कोब्लेटर सु याम फबा ऑप्शन अमने अदुमाइन हाइजनी अदु मतंग से सर्जरी तौबगी रिस्क से कयाम लेबनो काइना अदुम पेरेंट्सिंग न हंग बसे दum risk hai se every surgery will have some risk ko adugi de risk free ni habiti yade tabu adenoid ka tonsil lokthokpa se yam common noi ba adi every kana hospital am the ENT gi OT amada dum yeng ba matam da ko ngahak itana tawba ha every ko alternate day or every day dum yaw ba surgery ne ba it's one of the safest surgeries ai haijaninge risk delay every surgery has got its own risk aduna koi infection torokpa yai bleeding khara helakpa yai ko aduga atopa extra risk de dum laye khara aduga aina main oina focus on bade it's a very safe surgery ada surgery tawdore hadana parents na pakhat bado tawbigano koi doctor da thajabiyu aduga tawdriba surgery se magi lokthokra kanda angang da kanaba na heleba koina pot khudima hida ama thalendra surgery am tawda risk benefit ratio se dum yenga da kayam kanarak toino natraga na kayam harm torok toino na aduna sokpodi khara hida ama charasu my side effect khade dum leidana ko everything has got its own side effects aduga su kanaba to na yamna hena over outweigh taw kitaraga di kanaba to na aduda ina yengbiyo ba ko surgery dum tawba yai aduga surgery se tawkhra kanda
ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯟꯁꯁꯦ? Okay, aduso another very common question ne moina hangba matamda. Aduna surgery tawkhraga matungda aina sa haizaba residual tissue lehauba haise. Residual tissue hadi lokthokra matungda khara lehauba se. Lehauba sina maram marga amuk sawgalakpa se possible di oyeba ko. Oiraga su koina kono tawba nasal sprays kogi intranasal steroid ka piye ba ko NATON da am safe oi adu su risk am chawde adu gi steroid se dum sangna sijanaraga ma se control da thamba like how we control with the medical treatment. Medical treatment as koina sai surgery tawdringai da medical na yabra na yengami da na ko ana yabra adu di han every case da koina lakpa matam da ha ba ngasi hekta la aga surgery tawse da haidau na te ba medical na dum medical treatment na hidak na yabra dum yengki doine ba now hidak na yabra na yeng ba sidai sida aina haijaningi na complication thokpa angang da di koina direct surgery dum chatlani ko already yamna aruba case di situation da yawra abani na yari ga di medical treatment adum control taw likewise hujiki residual tissue le hobase da so koina khoigi tissue kano sina nasal spray se dum kapa control adum thambi ba haidare ko kitang hawra ga su akoina kiri di khoigi grade 3 ga ko 2 henjalakpa grade 3 grade 4 yorokpa kaina yam chau thorokpa khoigi lambi se 50% henaga block torokpa sinina ko aduna recurrence khara leire hairaga su yamna pura block tawba natraga di ko koina space nung sijanaraga dum control tawba yai adugi sune aina ngasa haizabada microdebrider completer naga sijanaraga hena sekna silakthokpa yai haise aduna akoigi surgery tawba matam yam phasana sekna tawraga di recurrence nearly 0% ko segna lok thoi gai de adama gi tissue khara le haure ha adu kitang haurak padu di ke shukai de badu di khara adum mi khudem makta tonsil jabi khudem makta loina muk palinga tane ba ma gi chak thorak padu problem ne hai be wani dana ko lok thok pasu khatang le haubu di ke shukai de sisina surgically le hauba tissue de gi tholak pa amana allergy na ba angang se aduna allergy leiba angang da di akoina problem the same problem odina ton phun ba mahita ba hakti khan ba su yaudoi ne ba along with adenoid ki problem siga aduna allergy leiba angang da di magi edina phana lok thokre hairaga su mai allergy sidam le hauni ba mane ana doctor akoi adenoid lok thokra matung da naton je dum phul leire naton je dum phulli adagi x-ray lawra yeng adenoid dum ta leram da endoscopy yeng na adenoid dum ta leitre ba allergy na dum oidine ba aduga sida ina mo haijaningi sina allergy su leire adenoid su problem se leire hairaga koina ani mag e pharoido leiram ni na treat adenoid su dum thamase habidi yade ba first is problem ani leiraga di problem amado hana tackle tawro allergy su like side by side adum koina treatment tawdoine ba ko aduga adenoid mo lokthokraga de magi other complication me ama tholokpa yari dana aduma de prevent ta horani ba koina aduga side ta allergy so treatment tawdoine ba allergy gi mo treatment tawbasidi yamna phabada wagalle nana ayama matam da patient myam se phate na dum ko allergy gi problem se doctor chong ba se moi gi dum hausa ne kaino di doctor amda chatlani hidak pirani sidak charaga tham pharame amu hore amada mu chatlani manam chong doine ba kaino de ado first ta moina gyan ta ga da bu se allergy gi problem se di ayama matam da adum sang na nagali cure leite ma se maintain tawraga thamga da ba koina control tawra thamga dauni aduga ma gi cure leite cure leite haise khojikti ano bodi mayam steps khara hapsale ko khogi treatments de ista khogi allergy ki hidak piraga themba ama adui matung da koina maram khangdokpa khoi skin prick test kaina lei si se koina khogi isa da ko skin da khudani khangde khoi khudang da ko natragana khogi kana back ta yengaga hidak macha khogi allergen macha myam se drop macha thadaraga ne koina reaction thokpra na yeng tho edana yeng tho kan da khoida allergy to is kari pot dan thole no na masak khangdok ko ifun haiga mayam da khanai se overall ifun hai dust haiga pulak punjale ba now dust sida yawi se dust da yawa mahik macha mites oirambe pollen yai very good adune adagi fungus oibe yai adagi cat danders da hodong gi hui gi makum hai tare ko si oibe yai adagi chain khap gi makum rice dust straw dust ko hay dust makhan gi lairi ba ko ana simyam sina sudum ifun only ne ba now khoi le kai da sigi pollen je phangde sigi pambi je phangde hara so atopa le kai da pala de dom yarok ai ka yarok doine ba aduna magi exactly cause khangdokpa allergy da di an adenoid ka allergy lai minare ha adenoid ama treat tawbiro allergy ra su
hidang na themba yaba themani aduga cause khangdoni na cause khangdoogadi akhoi na makha na avoid tause haibra natraga na immunotherapy kana mu mathang gi khoi immune system sida oina koina modify tawbagi treatment layeba adom da mu lakpa yaiba so treatment se surgery dang tawraga sitna na phani haibase case ki makha pole haidi whether it has associated other problem laimina ribra adu natraga eduna mathandara ora modiam phare ado surgery ta gumatam da so khoi khanau gi tonsil se siga punna laimina taragadi tonsil su khanau gi tonsil su lokthokani adenoid su lokthokani surgery amuktam da dom animak adom tawba yai adumai tawraga lokthoaga animak se phandoi ba aduga main di khoina so advice tawda tonsil se khara chawragadi dum hai khoi gi khanau gi tonsil se si chawragadi dum hai ba pulap dom tawthokpana dum phare natragadi amuka amuka sidi amuk khaleraga angang se amuk tonsil gi amuk serious am oshale haragadi mu koina anesthesia za hanjan pibu sunungai tidana ko angangda aduga hoi kemta mangon evidence laitre khanau na bagi history laite haragadi tawde ko hoi mangon da kara history khara laire strong history laire haragadi adenoid ka loinana pelatine tonsil so dom koina address tawe pulapun hoi aduga tonsil gi matang stai yam chawna ga pum thoga tin yo padaw na ba aduga hidak lang thaknaga chanaga hoksai medical pi oiba kino se treatment se tawraga di dum khara hek phajan gi ba phare na hek surgery tawsi hairakhibu oiraga su tawdanaga leiba adugi pot sida ko kadai fawba sigi problem se real issue ne ayama matam da patient se laktu je khanau naringai da laktu ne nadraga la aroi problem se naringai da ti la ni khanau se ot pabu yadre na la ni ko ada hangani kyam yam toina tawe chahi amada ahumra mari ra hawe ka haini chahi kya sure sahi ahumari je dum toin tawe now patient is having chronic tonsillitis leira bane ba mase leira ga su akoina surgery tawse da kiyani ko kiyani na kirabani na ngak tangi ma phabado adugi di amu phari jakhani ba khara lega mu thani hum lega mu lani am ko tawre lani adagi sometimes asnga sina sigi doctor se chalo bani mathang da to ba longa yenge atop da mu yenge hade ma da mangona chalo di surgery tawse hera ani na ko adamai na hai bu sum theng nei ba ko surgery ki indication lei ba masagi indication have di darka lei karam kan da taw doi no haide taw doi na haise patient khude mak la ga khanau na re khoina surgery ta taw haide ba darka lai kan ne taw haidoi se na my criteria khasu lei jari do yam dip ta chatla roi se do haide khoina darka lai haira ise ma se hanjan taw rak tore haibagi khoida mami ma urak pai ne ba khoina haira ka doi se ada problems I know I do henjala kanda yadre hai kanda yot pa yaraktre adegi sor hon bada ware e adegi piom ka sale e hai kanda dadai ba khoi patient na yara ise adugo hujikan budi adum ai adugiri amade thagat ni hujikan gi parents amna well aware oire yamna ko hadi educated su oibna maram oiraga well educated oire well aware oire even anga mama pa like su haijada ba bahobada ko even SKTV na ngasi sumaina sinbiri se am phai na khanje sigumba mayam se yengaga natraga moi paraga ko mina ga haibada moi dum seriously lawba haidare ko ai angang di soibe ade haidana dum la ka ba ngai to foksige na lakpo parents yam yawe ba ko masana am khangjadrasu adagi parents su yam khangba parents su dum leire adu complication ga yam hangba kai dorok pa yai ma to ba yai na ko adu mai na hangaba dun surgery to su daka leire haragadi adum dokthok piyo ba ain haijaning ise yadre haraga anda last stage ta tu shopudi mana khang du be matam de am sange haibani da angang sina adu tonsillitis te dum ahan da sto ba yai pelatine tonsil te dum ahan da dum thengna su dum lei ba ko adu adenoid basically angang da na yam ba hoi adu tonsillitis to raba miyo yam na hai tare jinjak se jinjak ta su leibra haidi si machara gadi hena henjalak pa yai haibana jingba sigi se avoid to was exactly leite boko adum chabadi ai adum adai khami se macha ganu kaina ga yamna mayamna ga hainai ai cha ganu macha ga aying buga sam ice cream gu macha ganu kai adu ice cream or any package food anyway overall body ge dum phatre adu de dum khona dum lak pum tam avoid to view dum hai ba ko hoi yamna ingba chasan ba matam da mong da irritation hena ka ba ko adu yamna sen ba da ka hena sen ba da ka chasan ba matam da kar mong da noi ta ba dum lai adu mai na dum adu ge de avoid to ba ka shu kai de adu ga huzgi khanau da maring maring chat pa de khanau na ba se sidi mana chari pot da mana chana da ba pot oiram ga de dum to ba yai ba sidi mi gi makha pole ba aina example na ko
aina charubata ai angonda hoina angonda la phoi chana da boy rambe mi khara da na atopo pot ama khamin chana da boy rambe adudi mi gi makha pole hai ta ana si nara ga di si exactly si avoid to da bane habiti laite to duga green leafy vegetables fresh oina chaba se yari ghedi koi champut oina chaba champut oina champut oina chaba or thongdo ga chaba sine hena phaye kaino di adu ma yaw pa mahi matai se koi chamba da sengi sengde khangda bane na ko hanjan adu yaw pa pot no na mo tonsil da mu irritation piraga infection to halaga dum magi whole cycle do dum hanjan to holok ki chance dum leidana ko aduna dum mana masing di dum chabiyo champut oina tawgera aput lagera adaga steam tawgera koi kangso na cha gera adumai na dum chaba ko adumai taw ado lo shelo poina doctor de advice ai tare viewers sing da kari wafam na sing matham bining kar thambi viewers sing da angi main advice ti angang da sumaina naton gi phulle adagi naton khoi gi angang na khanau dagi khoi ya dagi sor hon ba hai tare ko ya dagi sor hole na khoe na hairagadi yam thuna dum yeng thokpiu sigse normal natte aduga mase khoina dum yari haidana som kuina thamjan bado sine hena akai balakani surgery tawraga lokthok taba yadaba stage yorok yai aduna khara ngalingai da koina treatment se ta horagadi aina sai panjagi ba nasal spray ko dusma khan myam lei ko spray da so aduna si myam se doctor ama tanara ga season na biyo naton phulle haibagi da makta kono da pharmacy da chatlaga naton phun dana ba maina season na bigano adum la aga ong tang yeng thokpiyo aduga adenoid lei leite haido adu khangdok na ba aduga mai complication ga sa haijagi ba complication myam sidagi prevent tawna ba haitare ko adagi aina sida yamna stress tawning ba masu lei khoi gi in general population dani ko ngang dangi parents dangi wasunate naton phullaga naton nose drop ko pharmacy teki lauraga season ba se sitokpiyo please yam season nei go ha sitokpiyo kaino di khoigi nasal drop ama laye sigi drop se 5 days to 7 days teki hen ba yada okay ko hen ba yada ba di advisable not to exceed 7 days ko aduga hoi ma numitara ne sugre ne hekta side effect ngasi mak torok tana ma hekta nani haibagi wanate aduga yam toine season ba phata ba aton phule ne yam toine season ba bas khoi hidak ni ko ai mam de panjara roige adu aina haini se phullaga su doctor ama tanabiyo aduga kayam koina sangna season ba yai sigi sigi hidak se khapsara khangtho aga sigi hidak se season ra kan season ba hauraga di yam nongai ba se kono ne ko naton gi nose drop se adna phulle hai khotingi ko every alternate day natraga na hapta amda ani ahum rak se adum season chahi ani ahum go season ra ba patient yawe ba aduga magi side effects na hauraga di adum phun ma yaudri monda dependent oina orakpa haidare mongoda dependent oiraga adum phullaga leirani dei ma mu season ra bawda amu yara oidune khara leiraga di amu aduna sigi pibam je tarak ba pharmacy deki nasal drop lawu se tokpiu doctor advice yaudana adum haizne hoi doctor da yam kana ba myam ma haibire ko koi gi angang singol ka haine pokpiri ba haitare mami oina mama pa sing da so aduki mate kyamna knowledge oi ba yaba kana ba ngakte ne haibiri se aduna thank you so much doctor gi chilaba matam kaya kai thokpiraga khoi ga ngak wari watai sanabagi tan jama khak pibi ba se thank you so much once again thank you SKTV also smaina program sinbi ba se yam thaga chaye hadi general population da yam awareness pibi ba ko aduga direct doctor da access tawba phangda ba mayam arapa da leiba mayam su sigi problem se smaina ma leibani khangaga di ko not just adenoid ki problem da nate atopa problem mayam da su moida kitang awareness piba yam kana yena khale thank you hoi masiga loina na SKTV ki Hakshel plus ki 18 suba episode matang asta loisin jeri pumna mapom ka hana khurum jeri